Kasin Raj High Secondary School Juwai haga khatway trik no pra kalapan ha perda no ya kajing rakhe ya umau mer jong kajing dap rip house nam ne Diamond Jubilee jong ka school kabla seng house nam khat kendai span ripu saw ban sam jingnang jing start shaki khna ha kanika singi pun kun lawan bandan lang da usembut menteri rangba ke jela mas nga balang dhar UMLA kathan ma wailat miki shila udoloy ke ilaka Juwai ma Puramon Kinjing President Kasin Raj ma Toy ki kemi ki kpa kinong hikai ki khna school nalor kiwei ban penshit penshnga nya ka jingle kemen ki khna school kilaya shimpan ta shit hem da ki jingpan bernia ba pher ka bakun thup ek jingrwa jingshan bat kiwei umas nga balang dhar haba a jingkren ula a ka jingero ek nong seng ki blayo I jinga ya ka jingkor dor jong ka jingnang jingstan bat ulaya ro ru ekino hikai ba wat haba ki yo ya jing siu ko barit Henry ki trishitom ban kan tiu ya ka pule puthi jong ki khna ula kan tu ru ki khna bakin le tip singi ba 3 minute ha ki jing pule ki jong ki namar kam dan ka nu ka bor ka bala ban khang ya ki ban poi sha ka thong ha ka ni ka singi la pun ko burom ru ya founding member but headmaster baningkong ka ME school uma S Ram pasa bat ya kino hikai barim Hashwa kanela yo ka jingkren na uma Puramon Kinjing doloy ka ilaka Juwai ka principal ka kong Wompher lalu hikentien pediang na ka kong Finland pasa assistant headmistress kumju na Mario Rambai headmaster ka upper primary school kena school yang kamu ju TV jo mi ke sega Juwai ka man bai kilometer sudah bai harus nembelagi yo ti le mesti lebih besar lama ini saya sahaja kena school mulai semua tak clear orang bon sem chim bito kecil long bro dia uji bro en jaga long di human one is unlimited bon sem chim kena nakal di ko mulai school tahu mulo dia be sor ni namulo ko mulai hajwai om ni pai sor jwai na jwai ko mulai hajlong kan muslim ko mulai Bombay Delhi Ketika ikan bulu anglori, hari ngau only pita everywhere you goes, the syllabus is same. It has make no difference at all. Terlepas dia dong legacy, bon bagi head department to, hal government itu go pass by the government school Juwai dong. Tu ngau pai mana apa itu? Tekan orang tu mau mani bro jikirman, mau mani kita kalau lihat orang high school poison one ngau only pita. Walau guru manu leaders, dalam bertahun, ngaju kelapa ibu itu bonding dia untuk personal life dia mah. Yang personal life dia orang kena itu ada manu dua aja tahu dia. Kalau manu dia budak di mana sudah. Nah, pesan musik gertong ada dia, ya istiman ada dia, ukamai multiban ada dia. Umanu kontraktor dari mana, kontraktor demi ada juga mana. Hanya you beya ubelai tak usiu wijin manu bro. Ngaju orang untuk man bro jikreman, untuk man ke discourage. If you think that you are a fighter, then one day you'll be achieve your goals. Naik por pas class 12 lo, mulai engineer. Nung yo kamu kuat. Begitu sampai tak pernah kemet ada mulai school. Hari pengalaman gaman mungkin sincere student of the school mengenai. Tolong kita hikah jodoh usin gitu sampun nur pergi nganai bawa to continue study juga. Karena itu orang tak amte. I'm a fighter. One day you see me in different direction. I have done it. Kalau kami ibu orang ini, orang ini kabu privilege, ini tongues. Mau orang itu cinta dengan problem itu esok kamu tahu apa soal yang orang itu itu kayak soal kita tahu kita drawbacks. Orang itu press soal pas dan lepas press soal pas kelas 11 lepas press soal pas kelas 8 tak tahu pasal itu sebagai perlu problem apa itu orang. Tamu kucing mungkin itu lagi. Hanya yang pas bi yang sorkari some spouse yang bendi contoh yang kita ini berarti you are wrong.
You are wrong. Government sector OMB to kekerjaan hidup apply, no problem. At the same time, parallel move dari one move to nega private sector. Ngan private sector mana kamu hadul di sini. En yung ibru kumapay ngay tahu yok siya ke sarkar yok ke mistero. Ay man tahu yok siya clean on used to take na. Ang tahu yok siya clean. Tengah lalu satu itu siya clean. Itu kuang siya. Tengah lalu tu kalau kuang siya clean amde hawa ja kide semua. Yo tulong dulu dia ja aspa. Mana mai dos kubai kubai kuai drone. Nyo di siap sini. Kalau memang kita challenge, memang kita visions, jom kita manggil kita sah. Kami ni gua tu di pangkal ni pi bodoh. Baik kita semua ajar orang Islam ni orang semua awal sesuai. Yang aspak dulu ni, atau ini atau yo makna. Mungkin musuh aspak, baik ni baik bamdak tu, mana kita minus. To money calculative had one will let your money success clear and one di bentang. Kemudian lihatlah, government job is different chapter and private sector is different chapter. Nga ginong kaya government company yang dia kerja for kau businessman dan dia do less pak ni kau peramu kau, kau kira kau company yang mana? Tengah wakil do itu lo bakat peraja semai, basic wakil do. Tayo ini korti non korti pelaki. Dan Yusuf tu dikali tahu yang ke surga dulu 2000 berdiri kita yang itu, mesti kejutnya, mesti sacrifice, mesti kamu mulai ni, hari kini bonsin penduduk dia ini orang lepas buksa. Hawa arjar yang sudah kamu gewin parti Turki dengan reservation policy, dia baik di luar di kota dia lebih. Maupun kawan ke surga, kawan ke parti le. Hai telah dipos lagi mulai minimum harga sampai aneh. Senang, kentu itu cumnya udah tu. Hanya kata yang gemain, hai tahu yang baik orang. Bullshit itu tujuan negative mindset, tujuan positive mindset. That is the failure of our society yang orang ini. Itu failure yang ini. Hanya bullshit lepas di even though kita makan kamar ini cukup kali, jo semua penuh di high level lah, dan jo power ni kita tolak kita. Mana keliru cerman di high level, jo suka terlalu. Ketua man mesin bisi mesin hawa kelami pun jo berkali kelami. We don't know what we are talking about. Antum mesin di bisi ni, mesin ni tumpah impor cuma corang. Lagi berkali by negatif, cawon project belum mesti berkali. Lagi dan kita lang dan hawan binaw di kemak. Pagi muksayo kita mereu umawa lang ngadu cama. Lagi iwan iwan bahama muiroi. Iwan iwan si kita itu kuboro apa ya? Kita ikan di bujur mani, mau ia piu apa? Lagi bahaya guru cipau di misal kami, ukan mau ia kami ukan mau cipau ni. That is the failure of our Jahil Negus community. Kini school sentral kami, kat kini sembeli julai, tak uyok di polisam, tak uyok di my school ko hai. Sekarang tu tak uyok di fees ko hai. MG ke jini terligi julai, tu how to make this name. Halai yes, ke kami nak ikut support hari walaupun perintah WhatsApp kami baru. We are going to support. We are here to help you. We are here to help you at our small capacity. Mau upan hurau yo lopi, mau kan upan dubi, ubercangi won wacak keboro ngau mawai lalu pagi. Ila kwa iyo man keseda iwan man win bisu best company sing tawan. Hanya itu yang win dah itu boro. Kan corporation jobi hati won berda. Diamond Jubilee sound suit kau celebrate. Kenu we are celebrate for future our own students, for our own students. Tekan orang te Eksok nila umomi kemang yopi, ulokala yopi, ikam na sorka upersangi uhel maximum magalagay kami di tundongin bisu kamon sinaw ni kat kuwa kalam ni warok bay di pan ni sinaw ite
Hanya lihat tahu welcome peringati begitu orang. Untuk opan minta ke Yungyoki, pandi express kini tahu kamu pelayan di sekolah sekolah. Yorok the best infrastructure. Hanya ye tena rebo aiki di main-main. Yo percaya bahwa agor bukti ko paham. Yo yerabi kamu ni mentungkula rebo. Hanya next year mari usul ni yo discuss what ni yo chief minister ciro. Nakap di SLC dari welcome konsol iki. Yo iwan yo pandi kalau saya pun saya kamtam rap fokus saya ke higher secondary ini pak sangat tua, namun makan dia merah kenjingnya mana, lalu gembuk sorkar kawan ini, profesor gembuk, saya kata lagi higher secondary private yo money government, boy persan dekat kebicuan atau under di pipeline. Nyau yo, mana kat di scheme di project Hepori Warim. Di Bandung bagi bumi to hasil lo buhatura. I kam berjuai dari kejaintia yoi biar tertut. Henry senyau temen senyau hensin kamu mankat ni dan kam bergerok di desakiti. Kamu mankat ni kat WM di project dan di scheme dan di tujuan di belek negeliang yang bersorkar di kerja kamu mankat ni dan di Bandung ni to dong bagi silong tura berjuai. Bat kami luksa bawa penting lebih. Wahai orang mencuala dengan mobi hakati ke department yang ke urban affair lani ko iha cunong juai TV kam ke town planner. The scheme ko jo yo heti ngai por man non tong kau MLA jo yo ar paulak le paulak chisnem. Ni bentau ro so juai. Wo pai ni budget ni wo pai ni bentau di buti singke. Henry ngas nyau peno khanaya pihak ini ki le so snem do dalai. Dan orang ni snem do dep krek do khut kaman katte do de yobi jat de yobi katte kaman kamadan bulong dan badan la tubo kita ki drain ki nala ki footpath kaman la depan tiga Thomas June de Kerry ketika Saina ro ye ketika wa don nyai tene bayo mat ki pai pa no jat dia ketika wa dan ini pada panai di Sanflur Tam Kulten dari Naga Arban. But how news nem yang ketika financial yang arja arhau ni arhau so. Pada dep yo sanction ni, pada hampo budget to menduna dia ke prakrut yo Naga Arban. Tekini waro to lemba kejing yang deputy chief minister yo mi hendai hanok sarkar Meghalaya yo mentoy kesor juai bat kam jo le kerium jai tia yogi bat sejak kumelo hanai bidang ni ledep de yo I put tender de yo sanction ni bat wa invite le pi waro kam tam ni he yo sai ra juai wa ha khat ni tarik hai por chimuji dau bo monong remi ya ketika Yamus the redevelopment of Yamus yang ni geni yaw yogi boda khanjo ar phau tu ni stem batu boda sa ten jangan kamu yu bingat kerpa di mandalai bisa jauh jumi pun kamu pagi yu kamu man katte dan kamu naman lo start tapi katte tarik ubo yu nong ring wo chna ye ketika jauh pada man kejingan nut yong tinong chong chnong yang berchnong juai bat kam jo le yong gerilong janji ayo jadi kita tahu di yu kwa wen inuksa ni kiwa kumule yo deputy chief minister wa churup hetai bo ye kelam ye jing kam yang terilung jadi dia. Kemani ya ke present o katte bat kam jo le uperkhat wani uplani nei bentai of future. Tengah yon ni jing kelam yang itu kinong ikai. Kam tam jing kelam yang ke principal ne ngasnya wa kam por chong hai tai ngasnya ka puna skul yang sejise. Kelam bai kam kinong ikai setiap kam ngasnya ka puna skul ne ban wei na. Ban ngaku open kemo ya kan aku mengaku aku nak sepuluh ngat senin ha. Ban wa apa mana kelam binong ikai. Te assure ya pi meneliang yang ngau ya dek cito makat wi bala. Wi krek lang boka school kamu dah seniau pi dang di gisni tu dah. Hei por pada man ya ka fit hei hamadan hei. Neliang yang na mana pun seniau du MKam, ne bentau ekemi ya ki kamera. Tene yang na itu por de iyo de declare le ar paulak nag MA scheme yang na ne ben tahu pensenai di building yang school
But siapa tahu bagi untuk dukat kita. Nang cibo di jini MK kamu dah kedau pintu. Kam tam ke jini to open yo ya kini ke pattern deficit grant ke full deficit grant bakam jole ya kini ke higher secondary section to yo government. Dan negasi nga dapat kemen ke jini amlang yang deputy chief minister yong i. Dan kalian yang ngala banjuro. Wah, ni yang deputy chief minister le yung chin kiau yung banjuro ni ba em ke jingmut yung government. Nebak sengaja ke sarkar kami go sanction dan yang go pemi putau jadi government higher secondary school. Tanai dia dah ada jumut yang sarkar go support no ya private higher secondary school. Jadi proposal kamu man kata dalai kamu senyawa ini yang saya graduate ada pak bagi proposal tengah banjuro yang deputy chief minister no i. Wada kamu dah menni wong joe pat udah kun udah kelam ne kita jingem kam yang dari lom jai tiang yang ni tengah yurti banjur le ibu hijau ipor le bosnya ha u ya kelam nang nei tenta wa punyo ya kenika higher secondary school chaka government kenang rap sting ke yukit yom ke sen right juai de maksnya tu bai in to musuk u pendut u pelai ke school ne bai jing lodot ki wa bol